wewe sawa muramubona na bica bicike Chagata, pulika, bas. Usanona ngiye. Ashitito aho kuri. Okay nawe. Araho nukuri. Ndamukumbuye sana. Mami harimu mami. Komanda biti. Yashize. Amahoro. Ari mu mwari kuduikaze reka tuyibaye kuko twa. Ari mune kuji umunsi ntari ndagutegeye. Yaje na surprise. Nukuri. Byari nari mu bagenzi. Ndi kumwe no bita Peter na Rushatsi. Nagiye kubatembere. Ewana banya kununga abo wamenga nimandi bakugiye. None kuko babizi ko waje. Nwandungitsi. Rano ukunda musaza ukunda ari mboreko. Kwanza mbanze nicare kwanza unyangishe kwanza ukewe. None amakuru ya hali y'abantu. Telefone yawe. Shakwicaye. Amakuru ya hali ya ruguru. Sha mu rukaramu turaho nukuri. Burya senge icyatuzanye arico canzanye hari ibintu bikomera babita na competition ihiganwa yego y'abantu bafise impano zitandukanye batubiye rero iza kubera ibijumbura none urabizi urabizi urumva rero nibyo wajemo nibyo najemo batubiye ibijumbura Kamedien mukandabona kandi usa nabi turaganira mubyara ndabibona ko makoma yawe karambaza amakuru ya muyomba wi wajyukanira musaza wawe yabaye imboregwa ni kugira ariko uzi bya musaza wanje ko ari kujya nyene yabaye narahanuye byaranze mama ugeni yari nzo mwana zaramuremaje nashaka kugira narahanuye naraje burya mama yanka kubyibura bivanye na mutamu ujya gusana kumusengera aramuduha ujya gusana kumusengera ubwira ahebe inzoga naho ubundi ho nta nzoga yo kwahebe genda rero wowe genda bona uranashonje genda wowe ego kweli barabe urabwira byo Joyce ubwira ujya mukozi amutegurira inge afungure kura ararusha mama wandaniye shokora kwanza nakuzaniye sheri wanje nakuzaniye nugira ikibazo ndayiguha Joyce wano kwanza mbega Komanda yaje namubonye sakuga urazi kuje ntamukunda ujya Komanda sishaka bamuregesha kisima uya sinda ukeneye Komanda ko aje muri competition ushaka ansindane wena uri ngaho rega nkene ko wo tinduka jimbe mama rega none kuno situze wanje uya sinda mkeneye ahubwo kiri nimero z'abajya abantu ndabatelefone ndababwire niba mushiremo Komanda jina nimero zabo nzikireza nta nimero zabo ufite ndazihiga hasi hejuru ndazihiga none mureka maki sindamukunda Komanda sinkine ko aje muri habe na gato sinshaka sawa sinshaka naho umwana wa musaza wanje sinshaka kujya muri competition ndazihiga hasi hejuru mpaka ndaba telefone sawa genda nawe nabyo ibyo none wabireka oya sinshaka kubireka tujya mukobwa naramukunze ahubwo nta soni ugira ujya mukobwa ujya wewe uzomushobora kubera urazi nyine mama we wakazi areka kuvuga kwanza akanyara afise wewe nyine ntarako woshobora wewe nyine nice bana numva umenga ahubwo narasaze kwa Joseline Gayana ndabigutuye none nyina wa Gayana mukobwa atagayana gisigura none uzoca hehe mu kumurondera abakobwa erega turaziranye nice bereka kwigira ibintu vy'ubu ntasohoka n'umwana wo muntu hama na telefone ntayisora
none telefone nimero zihabwa nani Facebook yaziki aragarama sawa musi nibicamo nagafana ko hejuru nzogira nzokabaha okay sawa reka ivyo bintu sha reka ivyo bintu nice ndamukunda ndabigutura reka ivyiwawe sha nukuri rero kandi biraho ndagutuma wazi ko umugenzi wiwe uramumbwirira nkejo muvuye kwishura nta magara sinkeneye gutuma ndakwiya ndagusaba uyintorera nzobukoze yizane nice gamburuka ndabigusavye kisuye sha aha tumukorere nyine yamataba uy burya yo niwe yo ahararago mana yo we nyina araza kwipfumura ipfumure bien ndagutera inkuru yo koranga uranyumiki tugende indika tudayirabe neza abasha aha aripfumura neza chapa we nyina arapfa mbwiye no kubesha Yesu we abwo rero kwa tumenye ko ari umupfumu original tumureke dushire ko hari umuti bakunda kuvuga kamayi witwa gute wonyene uza gusanga wonyene yirutse turaza kubaza reka rero cenja ku mufumu sishaka kujya mugabo arengana Komanda sishaka arengana reka rero cyo nitegure neza cenja ku mufumu eba ndakora ko bishotse koze uko bikoze koze ntaje ishapo ni rya mupfumu hani ya VIP ari menya shauri yake tuitoe ngaho niwe yayitaye ariko arenga ubu ndiko ndumvira ikintu nyamukuru twokora kugira natwe tumusubirize mu nkuko aramazega abantu babandi none ubwiye ati inkofero nambaragwa ibihunda mu mutwe ariko rero ubwiye bigene neza je ndafise akaboro ko mukorera kope twe kura kabona karabe neza ibi navyo nyari ubukere ubuke byinshi aho ukojeje ko gusa ima ku burongo butatu kavuga uramuze zina byitwa murongore kavuyo ngiri yanditseko ukubise ukuye ubonye utera igitoki umugore bacetse abapfuye nakuvuga abapfuye twaze ko atumariye abantu bikanya yakondera kubwira ko nugira uze gushaka ku burongo butatu hamushizeko ucuvuga murongore kugira ntafatwe sha ndabishirako ujya ngatumariye abantu bikanya murongore rero bana murongore nice nyaruka uvuga twagiye ahubwo no mushariro gamwe amatakwasha uyu si wa wundi umwe bavuga ni wenyene
How are you? I am fine. You're okay? Yes. Yeah, Vuga izina. Yeah, my name is Ruto Ambassador Kabatiri Komanda. Yeah. Karanga muntu. Province. Province. Province bisigura. Intara. Mu Rukaramu. Okay. Zana karanga muntu yawe. Genda uyizane nyarutsa mukanya turataha reka raba ndakutse ntabwo iwawe twagusabye karanga muntu kandi wihute nyaruka nizere prema ko mutaza mugiye itezo atubwira Banita zira mpungu. Charge utori nimero. Nimero. Genda rero. Ndabisiga. urayisiga. Ndagize mwaramutaye. Namahoro. Yes abantu mwese muri hano ni wa mwanya mwari murindanye igishika ya competition yageze y'aba Comedien b'abantu batweza cyane murasanze mubizi tuvuge oye abaryohewe ni bande mukoma amashyi menshi cyane yes turiho turarandira cyane ku nimero ya mbere hariho uwitwa Gasuku yavuye mu ntara ya Ngozi, uwa kabiri ni Bisombe yavuye mu ntara ya Kayanza, hama uwa gatatu bamwita Munyama yavuye mu ntara ya Ruyigi. Amashyi menshi turagiye kuwitwa Gihunda yavuye mu ntara ya Manyambuye. Tugende kugira gatano yitwa Postman yavuye mu ntara ya Cibitoke. Amashyi kwa Postman. Tubandanye ugira gatandatu yitwa Eric yavuye mu ntara ya Mwaro. Tubandanye ku muntu w'indwi ariwe Komanda Kabatari yavuye mu ntara ya Rukaramu yavuye mu Rukaramu. Amashyi menshi. Ndibaza mwababanye cyane mubongera amashyi abo nibo babashije kugenda mu ihiganwa bakaba batsinze kugira ngo baze kugira finale ya competition yo Comedien musanzwe muzi ngaha. Reka mu mwanya duce tubaha ikaze bidagadure babereke mutubera amaso. Turafise n'abari ngaha aya batubera amaso uza kuba uwa mbere. Turafise agashimwe twamuteguriye murakabona namwe muce mumuhereza amashyi menshi cyane mukurikirane neza. Allo amashyi menshi. Allo ndabaramukije mwese. Mwaberewe. Ndabaramukije mwese mwikomera amashyi. Fashion music comedy from Kideli aka Babu yao Lion Shooter. Ego ndabashimiye je m'appelle Nguyo cyane yabashikiriye ya muramubona Komanda wewe sawa muramubona na bica bicike Chagata pulika bas sawa Komanda Kabatari muramubona ya uyu muhungu nigihe yaza kwiyandikisha yatanguye kuntera ubwoba Komenduru kuntera ubwoba
muramubona amaboko hejuru amaboko hejuru kwa Komanda muramubona ngo n'umukomanda n'umukomanda by'ukuri n'umukomanda ya mwakoze cyane kunshigikira abari mu buhinga by'ibyuma nimudutungurize mu bisanzwe je navuye mu rukaramu ndushe ewa hemwe nimwe mudukorere vrema barabatunganiriza baraza kubatunganiriza niba wahejeje umwanya wawe wagiye umwanya wawe waheze nimba wahejeje amashi menshi kwa Komanda cyane murakomeye ndabona ibintu ari amavuta nkuko twabibemereye reka turabe ibyavuye muri jiri duhera ku wa gatatu uwa gatatu ni mwibaza ko ari inde mwibaza ko ari inde uwa gatatu ni postman mumukomere amashi naze ngaho imbere turabasabye muze ngaho mutore agashimwe mumukomere amashi tugende ku wa kabiri uwa kabiri ni Erike Erike nawe tugatuma agatelefone k'umuruturutu yarose telefone y'umuruturutu tugende ku wa mbere mwibaza ko ari inde uwa mbere ni inde duhamagara Komanda sumwambe mumukomera amashi mumukomera amashi hanyuma abasigaye nabo tuzobana na mu yindi competition murakoze cyane